Sibingelele ke egameni lika Jesu ekseni. Ngibingelela nangu umpostoli wami uSimelane. Ngiyabingelela mfundisi. Sibonga kakhulu baba, siyavusela kakhulu egameni lika Jesu nathi ekseni. Siyabonga kakhulu sikule ndawo namhlanje ngoba sinalesi sihloko sokukhuluma ngaso, isihloko sensindiso noma kafuphi isalvation. Jesus. Akukho okumangalisayo noma esinako okungathi kuyathusa. Sizithemba uNkulunkulu nathi kulesi sikhathi. Kodwa ke ake sibhekise le ndaba yethu lapha ya kwincwadi kaJohn chapter 3 iverse lika 16 la sesiqala khona udaba lethu. La kufundeka khona kanje. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumalanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Amen. Amen. Kafishane ke sizobe sibuka nje ukuthi yini insindiso noma mhlambe to simplify ukuthi yini salvation mfundisi. Jesus. Ngifunza live la uNkulunkulu nginotha naleli verse lesuka kilo. Amen. Kunale part egcina ngicolisa cala ngaleli egcina lalithi it didn't come to this world to condemn the world. Amen. But that the world might be saved through him. Leli gama lithi insindiso, ligama lisho to be saved, kusinza engodini lethide. Okay. Ukuthi bekunengodi lebekufanele kwehlele. All right. But wasinza. Ndawonda sibonelo ngaJosefa nakemile abona imvu yababa wakhe idliwa libhubesi, agijima aya kulemvu. Okay. Afika bamba nomlungu walibhubesi udzabula. All right. Lokwenteka kulemvu lencane la mlonyeni welibhubesi sithi kusinziswa ngoba belisemlonyeni wesitha libhashwa Yes. seliya ekufeni, but wefika umuntu wayisinzisa. Kusho ukuthi ke indzaba yensinziso angeke kuthiwe usinzisiwe nangabe kuthi umsinzisi. Oh yeah. Njengoba David waba ngumsinzisi kuleli bhele. Okay. Futhi nakule nsinziso sithi sisinzisiwe ngoba kunemsinzisi lowasisinzisa. So ngachaza kanjalo insinziso ukuthi kusinza engodini lenkulu noma ekufeni kongunaphakathi. Ushuthi ngamafuphi nje mfundisi into ezama ukuyiveza ukuthi kunomuntu okufice usuzogwinywa noma usuzodliwa ilesi silwane. Yes. Wafika wakwephula wakukhipha emlonyeni waso lesi silwane lesi. Yes. Shuthi ngamamazwi uyakusindisa. Yeah. Ingakho wena sekuthiwa manje ususindisiwe ngoba ukhishwe emlonyeni walesi silwane lesi. Yeah. Ay ngiyakuzwa mfundisi. Esachaza umfundisi le ndaba yensindiso nami ngiyafisa kakhulu sibukene u17 lalithi ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulela izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Ushuthi iplan kaNkulunkulu njoba ethuma uJesu emthuma emhlabeni kwangasika ukuzojaja umhlaba ngoJesu. Kodwa kwawukuthi azophinda aphule njengoba echazile umfundisi ukuthi kuwephulwa from emlonyeni kwawukuzophula. Kusho ngamamazwi mayethunywa uJesu akathunywa ngemandate yokuthi azohlulela noma azojaja, but uthunywa ngemandate yokuthi azokhipha emlonyeni kaSathane akhiphe thina la uSathane sesigwinya khona. Kusho ukuthi ake sibuke nje mhlambe enye yezinto noma mhlambe enye yento mhlambe engathi lento ichazeke kalula. Ufana nomuntu okade ehamba ngetekisi abe sengozini phakathi etekisini lelo. Bese kufika kwisikhathi la kuthiwa kuyembulwa kuyambeswa sibhedlela. Insuku azaziwa. Shuthi ngamanye amazwi
ingozi singayisebenzisa njengento ebizomgwinya imholela kuphi ekufeni kodwa wasinda la sekulahlwe khona ithemba mhlawumbe odokotela bese basho bathi akucishwe nanemshini kodwa uNkulunkulu wavela lapho wafika wamephula wamsindisa wabonakala ephaphama ngalesi sikhathi sekuzocisha umshini futhi ngomama usinde engozini yokufa lo muntu usinde ekufeni yebo ingozi yetekisi bikhona kodwa kunalokho okudlulela phambi kwengozi yetekisi ukuthi kona bese kufuna ukumqeda kumgwinyinya kodwa uNkulunkulu wamephula futhi ngamamazi usuke sesindisiwe lo muntu ngoba usinde engozini ekufeni kwevakala kakhulu mfundisi kwevakala kakhulu ngiyabuseka ukhuluma ubekusana ngalesigaba sekuba ubekisa kahle ubekisa ngesigaba la khona lo muntu sekulahle khona lethemba because Jesu Kristu akasinzisa abantu lesibona ngathi sine basesengcono yes but nangu lesisithi thina liphara nangu lesiside lethemba ngokuphila empilweni okay befika Jesu ubekisa njengalesibhedlela nobekisa ngaso ukuthi lo muntu bethina senimbuka nithi vele akasala afa sekude indzaba yakhe kunabantu lesibadzelile sathi instead of being lucid emangweni seba inkinga kubuya scripture la khona prophet wakhona ngeIsaiah kuthiwa kukhulunywa ngaJesu ukhuluma emagama lathi umhlangano ofecekile akawephuli oh yes inzambo lebhunyako yesibane akwenteka icime yes inaka lenzaba yale nzambo yesibane lebhunyako kuthiwa laba khona kudadisha kuthiwa inzambo yesibane lebhunyako isuke seyiphelele amafutha alright kusho ukuthi isuke seyingasawenda umsebenzi wayo isuke seyingasalethi kukhanya kodwa isuke seyiletha induthu isuke seyiletha indvo leingodi kumuntu instead of bringing something lelusido so kunebantu lesibabuka lamuhla ngathi seba instead of bringing lusido emangweni baletha something le destructive noma lebulalako but ke sandla saNkulunkulu umsinzisi okay sifika nalapho sifike simaphula umuntu engodini yekufa lithi iBhayibheli wathumela live uNkulunkulu living Jesu abaphilisa labenta abagejwa inkemba yekufa bebasonzele ekufeni kwefika umsinzisi wafika wabaphula lawo mandla ekufa so ngiyabonga kakhulu umfundisi usakhuluma ngale lenzaba yekuthi bese simele lesiwe kodwa bese kuba naNkulunkulu angenelele khona lapho umsinzise ngalamafisho ukudonsa kulomgwaco lobo uyakubo uzoya ekufeni wafika kwaphula wakubuyisela ekuphileni kwakunaphakathi ngiyabonga mfundisi ngiyanotha la usakhuluma ngokuthi lihamba le ndaba yensindiso ifinyelele nakulabo sebelahliwe ake siprove lokho ngezwi likaNkulunkulu asifunde khona lapha ya ku uverse 16 wethu kuye u3 la lithi khona ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka yabo uNkulunkulu uthande izwe yini izwe ithina abantu abaphila kuphi ezweni alibali thina sodwa bazalwane mhlambe sesambulelekile ngensindiso yavela kodwa libala wonke umuntu ophila kuphi ezweni kusho ngamamazi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka remember ke ukuthi mfundisi uNkulunkulu lithanda izwe akekho sesindisiwe ulithanda still lingakasindiswa seyizwe ingakho kuthiwa walithanda izwe kangaka uma elithanda izwe lalela ukuthi kwenzakalani ngokuthanda kwakhe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kusho ngamamazi wanikela ngaye ngoba indodana yakhe iuyena wazinikela yena ukuze izwe lenze njani lisindiswe ngoba elize njani elithanda shothi uNkulunkulu ngamamazi masingathi nje in short uyabathanda abantu uncamela ukuyinikela yena ushuthi noma ngakuthiwa lo muntu thina singambuka ngokuthi useyiphara lasendaweni selihlupha isikhathi eside
mhlambe simbuke thina ngokuthi lo muntu usebulale inqwaba zabantu, mhlambe lo muntu urape rape ngisho unkosikazi wakho mfundisi, mhlambe lo muntu urape ngisho ingane yakho mfundisi, but ngokukaNkulunkulu usalithandizwe. Shothi ngama amazwi lithandizwe kangaka, shothi naye usamthanda, and iplan noma ihope kaNkulunkulu ukuthi lo muntu uzofinyela kwisikhathi la kuzombuleka khona ngensindiso. Fike la khona azuza khona umusa, because konke lo muntu lokula kwentako noma lokhu letinvo letimbi njengobekisa ukurape ingane yami nekwenta inani ukwenta ngoba akafikile khona abuyela noma ahlangana khona nengozi. Okay. Lokho kumlidela ekufeni noma kumlidela ekubhujisweni. So sho lo muntu ngoba mibili imibuso lo wasathana umbuso Sathane ulidela abantu ekufeni. Oh yeah. So nakufika ke Jesu ufike uthatha abantu kulombuso waSathane bakhepha kulombuso wesitha. My God. Bangena kulombuso waNkulunkulu. All right. Kulombuso waNkulunkulu kunekuphila. Yes. Ngoba iBhayibheli ngalana lithi inkokhelo yesono kufa. Yeah. Kodwa sipho semusa saNkulunkulu esiphila lophakathi sikuphila lophakathi ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. We are having this sinayo Jesu. Amen. Nalamuhla lo sinzisako nalo nelithandvo lolive ngiyalithanda lokuthi kude lokuhle lowakwenta kuze usinziswe, kude lokuhle lengakwenta kuze ngisinziswe, njengoba ubekisa nabo laba maphara akude lokuhle laba kwentile. Yeah. Ngathi uyabathanda uNkulunkulu, akafuni baye kufeni, akafuni baye kubhujisweni, akafuni baye kulahlweni ngoba khona benjani ukuthi walithanda live nakhulunywa live khulunywa ngabantu labasesonweni. Yes. Walithanda. Ngikhumbula scripture sithi sathi sisetoni but Christ wasithanda. Yes. While we were still sinners. Yes. But Christ loved us. Ukona lokho kungcola kwethu, ukona lokho kudzelwa kwethu wasithanda Christ wathi angifuni bafe, yebo bangihlubukile, yebo bangilahlile, yebo bakhashana nami, kodwa angifuni bafe ngoba badalwa ngimi bantwana bami, ngiyabathanda noma bakulesimo labakuso sona. Ngiyabonga mfundisi usakhuluma leyo ndaba nje bekuvuka the very same scripture nakimi uRomans chapter 5 uverses 8 lo okhuluma ngayo ukuthi kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ayikho enye into edala ukuthi uNkulunkulu enze yonke lento. Mawuthi you notice from the first part ka-16 John 3:16 ithi ngokuba uNkulunkulu walithanda. It's all about love. Akuveli ukuthi ngoba uNkulunkulu wabona uzogaina something, but walithanda. It's because of love. Kuvuka esinye scripture noma ngingasasikhumbulisi kahle ukuthi sibeke kanjani, kodwa la elikhuluma khona ngokuthi izinto ezibalekile nezinkulu emhlabeni uthando, it's hope, and I can't remember the third one, but bese lithi okuphezulu kwakho konke uthando. It's love that surpasses all. Yes, ngiyabonga mfundisi usayimbula njalo. Uthando into enhle uNkulunkulu adale yonke lento uthando. Ake sibuke ke mfundisi ukuthi ubani obenefitayo kulolu uthando olingako likhishwa uNkulunkulu elikhiphela kumuntu enje. Lokuthanda kwakhe kangaka izuNkulunkulu kuyiphi benefit yena uNkulunkulu ayitholayo kulento. Ake siqhubeke khona la kuyena u16 lalithi khona ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ubani ogainayo la? Akagaini uNkulunkulu la, kodwa still kusagaina umuntu ngoba umuntu obedukile njengoba sikhuluma ukuthi umuntu usemlonyeni la adliwa khona uSathane isitha aphulwe. Umephulwa still khona lapha ekwaphulweni kwakhe unikezwe insuku ezingaphezulu kweinsuku uthi ukuphila kwakhe akusabhubhi after that, kodwa ukuphila kwakhe usobe kuba yini inguna phakade.
Asibuyele emuva ke mfundisi kuGenesis. Masikhumbula indaba kaGenesis uma kufika kwistage la athi uNkulunkulu khona asenzeni umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. uNkulunkulu uma ekhipha lawo mazwi and then ubeka insimu yase-Edeni njengendawo yomuntu la kufanele ahlale khona. Yes. Kuyafika kumuntu unikezwe umyalelo, umuntu seyawushiya umyalelo uselalela inyoka. Wahlukana noNkulunkulu. Uyabona yini ukuthi ukuphuma komuntu ensimini akade bekwe yona ebekwe yakhe bekuyichoice yakhe umuntu. Ngoba bekhuziwe vele, ngidala ukuthi ngithi bekuyichoice yakhe, bevele khuziwe kwathiwa kangadli la. Kwafika enye into eceleni yamtshela ukuthi akadle, wancamela ukulalela lento kunokulalela umnikazi okuyena umbeka ensimini. Yayibona into efana leyo. Kusho ukuthi ngamamazi besingekho isizathu ukuthi uNkulunkulu aphinde abuye azosindisa. Ngoba umuntu uyeke lento abenikezwe yona, uyishiyele yena. Yes. Angazi mfundisa ngathi kwelula lapho kuleyo ndawana nawe. Ubekwa uNkulunkulu, umbeka enzaweni lekungiyona. La khona ambeka emagunyeni, ambeka kuyipresence yakhe uNkulunkulu. Then umuntu wefika sitha samkhipha kuloku ngoba kwakude kufe iDeni. Kude kufe enzaweni yaNkulunkulu. Amen. Njengoba thina lesesikhonda uNkulunkulu, iBhayibheli uthi ngikufa nekuvuka. Lokholwa ngimi nomafa kodwa uyawuphinza avuswe. Lokho ukuthi ngaphandle kobukhona baNkulunkulu ayikho impilo. Alright. Nasibuya to the presence noma ebukhoneni baNkulunkulu. La khona sibuyela khona kule mpilo. Nasiphuma kulobukhona kule baNkulunkulu sisuka siphuma ekuphileni. So ngalamafisha nje ezisakhuluma ngalendzaba yaGenesis yekubekwa komuntu egadini naseEdeni. Ngalamafisha singasho ukuthi uNkulunkulu ngendzaba yensindiso indlela lensha noma indlela la isebenzisa uNkulunkulu kulandza umuntu ngaphandle ambuyisele kuyipresence la khona kungasekho khona kufa, la khona kungasekho khona kubhubha. Ngikhumbula live encwadini yaThimothi lithi lokhu kuyabongeka futhi kuhle kuNkulunkulu umsindisi wethu. Lofuna ukuthi bonke abantu basinziswe, bafinyelele ekulatini liqiniso. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mfundisi ukusindiswa kufinyelela ekwazini iqiniso kaNkulunkulu. Yes. Okay. Uyachubeka kolombhalo uthi ngoba munye uNkulunkulu, one God. Okay. Uthi munye futhi nemlamleli ngoba abantu mfundisi bayakhonta abantu. Alright. 90% wabantu outside bane tindlu labakhontela kuwo, ama-altar labakhonta kuwo. Okay. But ke abakafinyeleli ekulatini liqiniso ngoba nali ke liqiniso lithi munye uNkulunkulu, lithi ke munye futhi nemlamleli. Okay. Phakathi kwemuntu naNkulunkulu. Alright. uNkulunkulu Kristu Jesu. Lokufaka ukuthi noma singaye emasondweni sikhonde kodwa nasingakaconzi noma singaye indzaweni tema-altars nasingakaconzi lo ukuthi kahle ngibani umkhululi, ngibani umsinzisi. My God. Nangabe noma singaya la sikhonda khona kodwa nasiriplace lo msinzisi mbamba noma lo mkhululi mbamba siyibambe eceleni ngekwenta njalo. Yes. Ngiyabonga mfundisi kuvuka le ndaba kaLazarus elapha ya ku chapter 11 kuJohani. Ake sibuke uverse 43 no verse 44 la lifundeka khona kanje. Esekhulume lokhu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. uJesu wathi kubo, mthukululeni, nimyeke ahambe. Ngoba uma usakhuluma mfundisi kufika le ndaba yokuthi uJesu mayefika kumuntu ufika thukulula umuntu kwimthwalo noma kuyibopho akaboshwe ngazo. Okusho ukuthi ngamanye amazwi uma kuzombula njengoba ukhuluma ngendaba yokuthi munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu, njengoba esefikile uJesu Kristu mayefika empilweni yomuntu ufika athulule noma athukulule
Yeah. Umuntu from ukuboshwa akakuboshiwe. Njengamanje abantu baboshiwe kunezinto ezinye ezibabambile ezidala ukuthi bangaboni ngisho namandla kaJesu noma insindiso. Kodwa uJesu esefikile eseyendlala noma embula indaba yensindiso kumuntu, umuntu uyathululeka abone impilo entsha. Ngithanda leli zithi myekeni ahambe. Kusho ukuthi once wathukululwa uJesu uyakudedela bese uyahamba, uhamba phambi kwakhe njengalokhu suyisisebenza esisha manje sinjani esethembekile. Kusho ukuthi mfundisi ake sibuke la. Nansi inkukhu nanku inkukhu izalela amaqandayo emobeni. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu uyawazi umoba. Iyawazalela amaqanda isifika ku stage la ichamisela khona emobeni amaqandayo iyawachamisela ithola abantwana. Kanti umnikazi noma umnini indawo noma umnini moba uzodecide ukushisa lo moba wakhe awuhlahle alungele ukuthi awuhambise uye esigayweni. Awushise kanti lenkukhu isizele. Manje mawususuka umlilo uqhamuka lenkukhu ibona umlilo ususeduzana ayisazi ukuthi izokwenza njani. Masinyane sifaka amachwanayo ngaphansi kwayo isiyagubezela iyowavalele. Mawufika umlilo uyashisa. Ushisa inkukhu. Umlini plaza ngalesikhathi ethi uyahlahla sekutholakala leli gobolondo leli lishile makuthiwa inkukhu le. Mabeyiphakamisa nanka amachwane ngaphansi. uJesu kunjalo mayifika empilweni yomuntu njobe ethukulula umuntu nje usindisa umuntu kushe yena. Ukuthi ke asibuke nanti indaba la elithi zikaNkulunkulu khona siseyizoni uKristu wasifela. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uJesu wancamela ukugubezela thina njengenkukhu ukuze kufe yena bese thina sisinda. Atholakala amachwana ayaphila kodwa kutholakala inkukhu ifile. Uyayibona indaba kaJesu ukuthi ivuleke kangakanani mfundisi. Noma indaba yesalvation la uNkulunkulu esindisa khona umuntu through indodana yakhe. Angikunikeze mfundisi. Le story salenkukhu siyangithusa kakhulu siyawuthinta kakhulu umoya wami. Amen. La khona siveta broader lenzaba yelithando lwaNkulunkulu noma lwaJesu Kristu ukuthi wadzela kuphila kwakhe. Amen. Kwakungakafanele afe kodwa wema wathi ngawukufa kuze bona basize noma bona baphile. Amen. Khumbula le scripture lesithi anibheke lithando lolungaka babe lasinikete lona kuthi kuthiwe sibantwana baNkulunkulu. My God. Uthi bathandeka sibantwana baNkulunkulu nokakabonakala siyawuba ngikho kodwa ngithanda le part lethi anibheke loluthando lolungaka. Amen. Ngoba lokwente ukuthi asisinzise engodini ukuthi uyasithanza lokwenta ukuthi atidzele ibe khona ipain afe ngenxa yomuntu abevikela mina nawe, abevikela umhlaba, abevikela live umhlaba wonke lelive lelonile kakhulu abelivikela ukuthi lingasabhujiswa banesale kufa yena ngoba wema njenge cover yelive noma wemendzaweni yekufa wablocka indlela yekufa Jesu kuze bantu bonke babuyele kuphileni babuyele emaqinisweni bangasayi ekufeni. Bengibuka mfundisi ukuthi masingayibamba ngalendlela lenzaba ukuthi ngetulu kwayo yonke imimangaliso leke yaba khona nalovile ngayo mhlambe naNkulunkulu akusebenzise kubo munye ummangaliso lomkhulu kwendlula imimangaliso ummangaliso wekusinziswa ummangaliso wekutalwa kabusha kuthiwa Nicodemus kwakuyindvodza lebeyati kodwa iyabuta ithi kungenteka kanjani ukuthi ngibuyele sibelethweni samama ngiphindze ngitalwe kabusha ngoba sengimdzala kangaka lokusho ukuthi ngizama lokuveta ukuthi nangabe silibandla noma sitince kuNkulunkulu kufike la khona
siyawufika la siconza khona ukuthi ngashunyayelwa konke bantu bathole imimangaliso yetimbo letiningi but kunemangaliso lwendlula yonke umangaliso wokutalwa kabusha umangaliso wokusinziswa umangaliso wokukhishwa ekufeni ungene ekuphileni. That's the greatest miracle lesingayishumayela emhlabathini. Amen. Ngiyabonga mfundisi kunale ndawana embulakalayo usakhuluma ngokuthi indaba kaJesu umelethe insindiso kuukusave umuntu ekufeni usuke ezokhulula umuntu ekufeni. Yazi kungenzeka ukuthi kunamatshe noma kunabantu abakungcwabile uJesu engakafiki bahamba bayokungcwaba njengoLazarus. Uma ubuka istory sika Lazarus ulapha yakuye uJohn 11 u39 kuya ku40 ake sifunde wathi uJesu susani itshe uMatha udade wabo ofileyo wathi kuye Nkosi usenuka ngokuba sezizine. uJesu wathi kuye angishongo yini ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na. Yes, ufika uJesu usengcwatshiwe ngoba abantu bakungcwabe noma bakreshe ekuphileni okuyinguna phakade bakreshe ekuphileni ophiwe kona uNkulunkulu bakhohle ukuthi lithi zikaNkulunkulu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka bakreshe bakubona ngazathi awusafanelekile ngoba bebuka izinto zenzayo bese bekuvalela ngetshe bakungcwabe. Kodwa uJesu kufica uphakathi ethuneni usuncwatshiwe afike akuvule athi bona laba abathukulwa basusitshe ukuze akhiphe wena phakathi kuleli thuna. Kuthi hayi uyanuka usengcole kakhulu useyipharesidi isikhathi usehlanye esidi isikhathi angeke asakwazi ukusizakala usehanjiswe indaweni zonke ezinyangeni ezahlukahlukene usehanjiswe yonke indawo kodwa usehlule sebekungcwabile awuseyinto yalutho. Kodwa lalela mfundisi kuvela ukuthi namhlanje uJesu uyalisusa itshe akukhiphe phakathi kulelo thuna lokufa ofele kulona ngobani uyakuthanda. Kusho ukuthi ngamanye amazwi insindiso kaJesu ifuna la kunuka khona kahle kahle mfundisi. Yes. Kusho ukuthi kahle kahle izungeze endaweni la kuthiwa ithemba selivalwe khona lalala. Buka u40 uthi masuye ngasekugcineni uthi uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu. Yes. Lithi ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu. Yes. Uzokhipha lo muntu onukayo ufuna ukumbonisa ini inkazimulo kaNkulunkulu. Kumsiza ngani uNkulunkulu ukuthanda umuntu kangaka? Kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu ubaba. He cares. Akasiyekeli. Amen. Umhlaba ungasicela live lingasibukela phansi ngenteka konke mhlambe kube netimvo lentasemuva lengitsina ngitibuka ngive ukuthi I'm not comfortable nekucabanga ngato ngenxa yokuthi idimbi kangakanani. Okay. Kodwa khona kuloko kunuka Jesu uyafinyelela awucabanga mfundisi ufike esimeni la khona la kunuka khona la khona kude lofuna kusonzela. Okay. Kunebantu mhlambe lesingathi asikhona ukusonzela kubo ngenxa yokunuka ngenxa yesono kodwa uNkulunkulu noma Jesu uyafinyeleka kuloko kunuka la khona kungasafinyeleli khona muntu. Amen. uNkulunkulu uyakhona ukufinyelela kuleyo muntu noma kuleyo ndzawo kulolokho lo muntu ashintshe liphunga lekubola aligucule ageze umuntu wakhe amende ahlandeke amgeze ngengadi yakhe amende afike la khona abuye evela labaphilayo amthukulule konke lobe kumbophile ngoba unuka nje umuntu ngoba kusuke kunekufa okukhona spiritual lokwenda ukuthi nasimbuka umuntu simbide ngawo onke amagama lesingambida ngawo ngetice latendawo sigcine sakhe ligama kusuke kunekufa lokuphakathi kwa ngoba angeke ukwati kunuka ngeke unuke nangabe kude kufa lokukhona so ukwenda ukuthi live noma libole kangaka mfundisi noma abantu sibone ngathi banuka kangaka ngokwesono noma ngokwenta ngokugila imikhiba
kungenxa ukuthi kunekufa lokukhona phakathi Phakathi. lokudala kubola lokudala kunuka. Kodwa ke Jesu uyefika kuloko kunuka, afike alethe kuphila. Uthi John 10 verse number 10 selalela kuba nekubulala nekubhubhisa ngoba akukho kufa la kungekho Sathane. Kodwa ke uthi ngitile ukuthi babe nekuphila njengoba sishilo ukuthi ebukhoneni bakhe kunekuphila babe nako kuze kucicile. Mfundisi ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba leli. Ngiyathemba ukuthi le ndaba indlalekile, kodwa nakho engifuna sikukhumbule sesivala ukuthi masifunda incwadi kaJohn 14 uverse 6 kuya ku7 kuyavela ukuthi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila. Uthi akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Uthi ngamanye amazwi ukuze wena ufinyelele kwindaba yensindiso, ufinyelele kuJesu, udinga ukufinyelela kuNkulunkulu, udinga uJesu Kristu. uNkulunkulu akubusise mntaka baba usalalela.